Linda Mashamayite, ngirana ikhampani bathi Linda Entertainment Event Management. Sila celebrate Youth Day engodini emazweni pha. Senda lokhu iminyaka yonke nyalo njengoba ku-2022 siyaqala kuphuma njengoba kunalezi indaba zema-COVID nani samakhipha abantwana kule kinto zabonyawupe nani njengoba sibona nje yanzile la elokishini izaba lenyawupe ne-crime nani zama ukuthi minimize. So sihlani semagenyana sine-chairs ne-pool table ne-5-a-side. Unfortunately besifuna ukuthi sihlani sine-netball, sihlulekile ukuthi sibe ne-netball due to some certain reasons. However, la sizamile ku-organize i-sound njengoba uyiva ku-background. La kune-shop ithengisa kudla iranwa ngilindi, la kune-car wash. So it's more like giving back to the community because umuntu ulethe la kulo mcimbi lo utokhona ukuthi awashisa imoto akhona kuseveka kudla lokukhona laphaya. Sengala titolo siba involvile nabo njengoba sine-bottle store. Asiphakamisi lokho mara into lekhona vele since kuyipark ihlangene ne-bottle store nesitolo nale shop yekudla lekhona la sizani nayo. So njengoba ubona lo mcimbi usasekuqaleni kwakhona besibuke ukuthi attendance itogcwala, yet we are expecting more and more people to come. Ngathi nibanda bethe ngebuningi. Next year 2023 we are hoping ukuthi we will get more funders ukuthi le nto ibe success iye ngokuya ikhulu. La ne-Nedbank ne-Sotho Foundation laba hamba nalento. Ngiyathemba labanye labatofuna ukujoyina kulo mkhankaso lo singabajabulela ukuthi bativele nabo bavele ukuze le nto itoba more and more productive.